sam te danas u restoran Mrak. Baš je mrak. Jel da? Onako sve je mračno, ali u biti nije mračno. Restoran radi 20 i više godina. Organiziraju razne proslave. Vidio si vani ima lijep vrtić. Pa ja sam oduševljena, ja tražim restoran gdje mogu doći s klincima, znači jako je malo mjesta gdje mame mogu, a treba im da popiju kavicu bar 20 minuta na miru, a ovdje je trampolin, parkić i sve, tako da ja jesam na Jarunu, ali ja ću za tih 20 minuta mira potegnuti do Dubrave sigurno. Drago mi je to čuti. U restoranu se nude sve mogućnosti i kad ćeš imati neki dječji rođendan, možeš organizirati dječji rođendan, neke proslave ili ovako skratiti na kavu od predjela do deserta. Super, super, baš je dobro znati. Anja, imam nekoliko pitanja za tebe. Pucaj! Gledateljima si poznata još davnih televizijskih dana, poznato si televizijsko lice, inače si diplomirana novinarka. Gledali smo te još u šovu davnih godina kada je Nova TV birala zvijezde, zapravo voditelje, zvijezde voditelje. Možeš li nam ukratko ispričati svoju karijeru od tada do sada? Pa je moj nekak poslovni put od onih prvih honorarnih poslova je vezan uz televiziju. Znači, moj prvi posao za koji sam dobila, ja mislim, 100 tadašnjih maraka je bila reklama sa Lukasom Nolom gdje sam glumila narkomanku. Znači, od svih tamnih cura on je uzeo jednu plavu šukovrčevu koja je glumila narkomanku i to je bila jedna poznata kampanja ministarstva. Roditelji, znate li gdje su vaša djeca? I to mi je bila prva glumačka uloga i od tada sam radila po agencijama kao glumica, statist, hostesa. Uglavnom uvijek sam bila tamo gdje su kamere. I ta agencija za koju sam godinama radila me i prijavila na Story Supernovu, jer ja kako sam ipak onako dijelom samozatajna, ja sam vidjela tu prijavnicu, a mi nikad nije palo na pamet prijaviti se, oni su me prijavili, mene i Barbaru Radulović, mi smo došle i između 2000 kandidata ušli smo u uži krug među njih 20 i tako je sve krenulo. I to je onako bilo mjesec dana ludnice kad je sam show trajao, a ludnica se nastavila idućih godinu dana, a onda smo mi svi dobili stalni posao na Novoj TV, a došli su neke nove pjevačke zvijezde i tako to ide. Ali smo mi se svi više manje zadržali u voditeljstvu ili novinarstvu. Vrlo zanimljivo. A danas si uspješna u vođenju emisija o zdravlju. Pa kako si se snašla baš u tome? Pa tako su se s godinama nametnule te zdravstvene teme. Bila sam u showbizu, bila sam u sportu i prirodno mi je da s godinama te zanimaju i obrađuješ neke onako lifestyle teme pa i zdravstvene. Tako da sam se, u biti me razveselilo vođenje, ali i uređivanje zdravstvenih emisija. Bio je to veliki izazov jer ne možeš ti samo tako obrađivati neku medicinsku temu bez da ju dobro proučiš, ne možeš se pojaviti pred doktorima bez da znaš o čemu pričaš, tako da mi je to bilo izazovno, ali sam puno toga saznala. Radila sam godinama emisiju, doduše vodila i radila priloge za Zdravlje na kvadrat na Novoj TV i zadnjih godinu dana vodim i uređujem emisiju Zdrav život na HRT-u. Tako da ima puno posla, ali sam puno toga i naučila, pa meni mama kaže sad slobodno možeš upisati medicinu, jer to je bila njena velika želja. A smiješno mi je kako postavljam dijagnoze svoje obitelji, točno znam po simptomima kad neko treba kod doktora, kad ne treba, onda ja kažem bez brige, znaš da mama vodi emisiju o zdravlju, znam mama, i onda oni povjeruju i smire se. Tako da, da, to su zanimljive teme jer nekako mislim s godinama nas zdravlje sve više treba zanimati. Odlično si ovo rekla, sve si naučila. Jako dobro si odradila svoj posao onda. Da, nadam se. S obzirom na stresni televizijski i novinarski posao koji radiš, jer moraš pripremiti jedan dio i ispred kamere i iza kamere, to je stvarno dosta stresno. Reci mi kako se opuštaš, imaš li neke trenutke samo za sebe u kojima se možeš relaksirati? Pa, meni je skoro svaki dan prilično uravnotežen, zato što se trudim raditi par sati, onda tih par sati stisnem, a onda kad pokupim klince u 2 popodne, onda počinje dan s njima. Znači, onda smo ili u parkiću, ručamo, nekad poslijepodne odemo muž i ja na tenis, nekad sjedemo na čašu vina ako imamo čuvanje klinaca na sat vremena.
serije i filmove, nažalost, skoro uopće ne gledam, ali recimo kad svi zaspu, onda volim čitati. Muž me uvijek pita kako držiš oči otvorene, ali onako jednostavno ne mogu zaspati bez da bar pol sata prije spavanja ne čitam. To mi je nekako odlazak u neki drugi svijet, tako da nekad čitam publicistiku, ali više volim romane jer mi je to jednostavno neka vrsta bijega i opuštanja. Slušajući te sad, izgleda savršeno uređen život. Muž, djeca, karijera, bravo, čestitam ti na tome. Da li imaš za naše gledatelje i gledateljice neki savjet kako održati uspješan, kvalitetan život bračni uz sve ove ostale obaveze koje imamo? Pa, možda najbolji savjet koji ikome mogu dati je ništa ne uzimajte zdravo za gotovo. Ništa se ne podrazumijeva, na odnosima se radi, oko odnosa se trudi, tako da ne možete biti jednako pametni u 20-ima kao u 30-ima i 40-ima, dakle birajte partnera s kojim imate neke istinske životne vrijednosti, bit će vam puno lakše i bit će borbe manje žestoke. Tako da, osim što vam partner mora odgovarati, na odnosu morate raditi. Nema zapostavljanja, nema. Znači, ne odlaziti, spavati ljuti, znači pričat. I provoditi zajedničko kvalitetno vrijeme. Znači, svi roditelji, koliko god zaposleni bili, moraju naći načina da provedu neko vrijeme bez djece sami. Djeca ubijaju odnose. Vrlo kvalitetan savjet za naše gledatelje. Vjerujem da će neko i primijeniti i poslušati te. U estetskoj smo emisiji moram te pitati kako održavaš svoju zavidnu liniju i prekrasan ten? Ja sam leteća. Znači ja jako malo sjedim, osim baš kad moram sjediti satima u montaži, ali uvijek negdje trčim i to mi sigurno pomaže u postizanju, u održavanju dobre linije. Druga stvar, ja sam djevica u horoskopu, nije da nešto vjerujem pretjerano u horoskopu, ali skužila sam da skupa sa svojim frendicama, djevicama imamo jednu zajedničku karakteristiku, a to da smo jako disciplinirane. Znači, meni teško prođe tjedan bez da ja 3 puta odvježbam. Ako ne mogu nigdje ići vježbati, onda ću staviti na YouTube neki total body workout i ja ću doma odvježbati neki pilates ili neki fitness 20 minuta do 30. Jednostavno, dobro se osjećam nakon tjelesnih aktivnosti. Jedanput tjedno bar muž i ja igramo tenis, zimi volimo skijat, volim planinarit, volim pješačit. To mi je sad malo teže jer ne mogu dijete od 2 godine naravno vući u šumu i u planine na duge staze, ali povremeno odemo u prirodu. Dakle, jednostavno volim aktivnost. Kako kažu, tijelo je stvoreno za kretanje i ja živim po tom postulatu jer jednostavno ne mogu zamisliti sjest sa hrpom čipsa i cijeli dan imati filmski maraton. Kužim da nekad ljudi to moraju za opuštanje, ali jednostavno smatram da se nakon toga ne možete dobro osjećati. Tijelo zahtjeva kretanje, točka. Savršen si primjer ovoga svega što si rekla. Zdrav duh u zdravom tijelu, a i odlično si naučila i primjenjuješ znanje iz svojih zdravstvenih emisija. A nama je sad stigla hrana, idemo mi sad pojesti nešto zdravo. Anja, šta je to na tom tanjuru? Izgleda fantastično. Chimichanga de pollo, ja volim kombinaciju piletine i povrća, volim meksičku hranu, tako da eto. Super, a ja ću uživati u omletu sa šunkom i sirom. Dobar tek. Hvala i tebi. Fino smo pojeli, ono što smo dobili onaj meksički, meni je bilo jako fino. Jako fino, jako, sočno, fino, super. Ali ja jako volim deserte. I ja. I jako se sad radujem ovom što sam dobila. A ti, što si ti naučila o zdravom životu? Kako primjenjuješ ono što si naučila iz svoje emisije na svoju prehranu? Pa ja prilično zdravo živim, jako volim slatko i to mi je najveća mana, što skoro svaki obrok moram završiti sa slatkim. Znači imamo jednu ladicu gdje su slatkiši i ja dok klinci ne vide, ja otvaram tu ladicu i sami noge vire iz nje. Ali ono što je dobro, što sam ipak dovoljno osviještena da biram malo bolje slatko. Znači to će često biti neka crna, kvalitetnija čokolada, ne uvijek naravno,
ali volim raditi zdrave deserte koje na kraju pojedem sama, pa sam izgubila motivaciju, ali evo ovo je sad od mango kokos. Ja recimo znam napraviti indijske orašiće, natopim u kokosovom mlijeku, izmiksam s mangom, stavim malo meda ili nekog drugog zaslađivača i bude preukusna krema. Znači obožavam izmišljati zdrave, a slatke deserte, ali velim, malo sam izgubila motivaciju jer moji klinci pitaju, to si ti radila? Da. Jel zdravo? Da. Hvala, idu dalje. Tako da to na kraju samo ja pojedem, ali dobro, evo možda ću s godinama zavoljeti zdrave deserte.